Biyag ti tao. Tangiti sabon. Itayak pa yan nakariing tatang. Wan, sige, inakila ko na kita tapno na pag-load ko. Kanya. Apay, napatpatig ka diti paglunmaw ngam ti igatang tayo iti sabaw na paglaba ka na iti barbado tayo. Naragsakak ngamin ngagbuy-buya ka nagiti nagbabak ng atatao tatang. Nagmayat kumamot no bawak ng tayo. Agpatingga tayon sa amatlangan iti kastoy. Narigat latan ti adda pa nagbiag tayo. Aganos ka anak ko. Tabarang may tuloy mong tumutlang ti agadal. Saan pa ngamin nga umdas ti urnong may kaninanang mau. Sa nabalik, nagkarimot ni Manong Mau at tulungan na kantaw. Jaklapat yun tatang. Naimot ti asawa na. Iso nga amangan no di na ipalubos amang tad iti tulong. Hindi kag sawi ti kastaan, Jay. Amangan no makadanon kadakwada kat ad-adda saan da kaatulungan. Ngala, ingkakit ilako dagituyan. Sige man langan. Inakon ilako dagita tatang. Mabit lang ha. Agpalasak biit. Pasensya ka nanji ha. Halo-halo lang ti kabalak agatangan ita. Bayan, lumakaswerte ka dagiti mulak anatenggen prutas. Mapantan tumangan iti may sa restaurant iti sentro. Kat, kasanuno saan? Di pa'y kat arapa aplangan di papantay jay. Saan man siguro anji? Agkararag talata ka na yun ha. Dawaten ta ti parabor ti apo. Makauma pa yun tikas ti apa nagbiag Elmer. No adala ko mamaaramida. Tapno makaakalak iti kinarigat ti panagbiag. Inaramid kun. Anyo ti kayat mo asawan? Basta Elmer. Kayat kun ti makaakal iti nalaos a kinarigat ti panagbiag dito'y lugar tayo. Sigo din narapaap ko dayta. Kat aramidat ti amin. Tapno magunod ko dayta. Saan nandakis tagarapahap anji? Nga masapul nga adda aramidam. Tapno magunod mo dayta nga rapahap mo. Iso nga rod ako nakngaramidat ti amin. Tapno makaakalak tumatlang iti kastoy a panagbiang. Nauma ako ni iti kastoy. Naimbag pa'y dagiti mabuybuyak iti social media. Nagbabak nang da. Nagdadakkel dagiti babalay da. Kan nagpipintas dagiti usarda. Di mo't inkari datatang mo pagtuluyan na kang tumatlaan nga gagal. Tulungam giti iday jabangkag. Tapno daras da makaurnong iti pagtuloy mo nga gagal. Amom Elmer, oray agmalmalam ken agpatpat nagkami agtrabaho iti talon. Saan kami ang makaurnong? Iso nga agsapolak iti pamuspusan. Tapno makapanak iti syudad tapno agtrabaho. Amok, napinpintas tigasat ko no makapanak iti syudad. Saan ka mabalin alapdan iti kayat mo aramidan? Ngam agpakada ka pa'y agad iti dadakkel mo. Sakbay amang ngedeng ka. Nakaluto ka ka din, andyan ako. Mabisiin na ka na panaglahoy dya palingke. Una nang, mala, agtugaw kayong tagidasara kon. Napan bumala ka diin tuludan ni tatang mo iti balon na iti talon. Una nang, mala, mangan kayon. Nay, apay anak ko. Ada ka diri rin na. Apay akas na tilangam. Awan na nang, nabanugak lang siguro. Ay, no nagrigat tumat ngamin di pa nagbiag tayo. Kasanungay amatong paldag iti addo nga arapaap ko no sa anak mo't ama kapagtuloy nga agadal iti kolehyo. Ay na, pasensya ka na anak ko. Gamin karimi ka ni tatang mo apagtuluyan da kan tumat laang. Apaman ama kaurnong kami iti umda sa pagadal mo. Basta anusan na kami laang atulungan iti talon. Ken maysa, tulungan na kakano ni Manong mo. San ka day? Matuukan ako nana. Iso sapay lang ko matapalubusan dak amapan mangga di jay syudad. Nadardaras ti panagurnong ko nagtrabaho ak ijay. Anya, agam adayo ijay anak ko. Saan ka anay ruam iti biyag ijay syudad? Basta nanang,
Mapanak iti syudad. Tapno makaurnungak iti pagadal ko. Sapay ko tamawatan da. Nasaulin na ng mo tinay bagamken ko na may papan iti papan mo iti syudad. Kaya't mautang trabaho ijay. Wan tatang, magagaranak ngaminan ang makapagtuloy nga agadal. Marigatan ak una yan iti panagbiag tayo. Kaya't ko ang makalungaw tayo mo't kuman iti nalabas sa kinarigat ti biag tatang. Maawatan ka anak ko. Ken amok berlaang ti may papan iti daytang arapaap mo. Naputa ka na yun nga ibagam dayta. Uri di ubing kapay. Sana maala iti dinarasan ti amin. Nangrunak at babae ka. Kasanaw no may sagmak ka. Sa pahiawan na pulos amom ijay. Mawatak ti kayat yu asawon tatang. Ngam adagayon ko ijay. Ni Manang Leslie amok iti social media. Nagkari kanya katulungan nak amakastrak iti panggadak. Apaman amakapanak ijay. Asino na ita Leslie? Jak ba't amaw? Talaga asan yung mo tadiyo pa'y mat nakita tatang. Namamok lang amin iti social media. Umay na konsukunan apaman ang makapagdesisyonak. Alya, ay napangaasim ko maanak ko. Di ka basta agtalaklatan iti tao, asaan mo pa'y matlagayam nga amaw. Amok anasing patigayam ko iti social media tatang. Amok akayat naklang atulungan. Iso pa nga asiyo tapalubusan dak amapan manggad iti syudad tatang. Ikari, agan anadak ijay. Awan to apulos ti dakas ang mapasamak kanya. Di mo ipilit, ti kayat mo. Di da kapalubusan. Nangrunak at saan mo pa'y nga amaw ti ibagbagam agayim mo. Anya? Apay nagsangsangit ka, Angie. Anya tinapasama. Sandak nga ipatpatag na ng kantatang. Bagida lang ti pampanunutan da. Anya? Apay akas sa ti ibagbagam. Adda ka di saan nyo ang nagkikinawatan? Sandak kapalubusan ang mapanmangga di syudad Elmer. Kayat ko ti mapan ijay. Gaputa kayat ko ti makapagtuloy nga agadal. Kasano ko maamakapan ka? Awan mo't am mo. Wano kabagyam ko maijay. Narigat ti kasta. Mapankalatan ni ti may sa lugar asaan ka mo't asigurado. Abangan mo maisagmak ka pa. Saan Elmer? Ada ni Manang Leslie apagayam ko ijay. Nagkari asaan nak to abaybayan. Leslie? Ti babae anam-amom lang iti social media? Wen Elmer, patsyak na singpad day jay. Kan may isa, nakita ko iti video call. Kat talaga kenkwana. Angie, awan pa nagtalak ko kenkwana. Saan mo pa yung mo day jay a tao? Iso di ka ko mabasta mamatilatan ka iti bagbaganakan ka. Anya ta mo? Amangan mo't no alilawan na kalaang. Apay ngamin akad ngan yun jay tao. Pang-asiyo ko mamat Kayat naklangarudan na tulungan. Ngam didak pa'y matamo suportaran. Agpapada kayo amin. Dita ka man langan. Agsinatan, Elmer. Angie! Mabid lang! Angie! Uwan manang Leslie, nakapagdesisyon akon. Kayat ko ti umay dita syudad. Kayat ko ngamin ti manggad. Agpaiso, Angie? Ngam, kasanon ti pamilyam? Di matsang da kayat nga umay ka dito eh? Siyak ti masurot manang. Talaga ngamin akayat ko ti makaadal. Isu akayat ko ti agtrabaho dita. O sige nga Rod, Angie. Matulungan ka may papaniti dayta. Ado to nabaling ko pangisirkan ka dito eh? Sigurado ang maawat ka ta nagagat ka. Ay sagana ka nga Rodan. Sukunan kan dita iti kabitan na panawan. Agyaman manang. Urayan ka nga Rod. Okay, Angie. Ipasigurado ken ka. Mabit ka makaurnong iti panagadal mo no may kagtrabaho dito yung syudad. Agyaman nga Rod do kasta manang. Sige nga Rod. Urayan ka dito yung lugar mi. Isaganak amin nagiti usar ko. Sukunan na kami ni Manang Leslie inton bigat.
Ay na, magagaran ako na makapan ni syudad. Talaga ka di asukiran na kami adadakkel mo, anja anak ko. Mapan ka kadilat ta ijay syudad nga uray saan da ka apalubusan ka ni tatang baw. Pangasiyo ta palubusan dak nanang. Di da kumamatlapdan amang tunoy iti arapaap ko. Saan ka matasigurado iti lugar apapanama nakaw. Amagan may sagmak ka. Palubusan dak manuno saan? Sumurot ak ka ni Manang Leslie inton bigat. Awan madi ang mapasamak kanyak. Iso apalubusan dako, nanang. Talaga masukiran na kami kaninanang mo, Anjay. Pasensya kayong tatang. No saan ko makastoy ti kinarigat ti panagbiag tayo. Adayo ko mga aramidek ti kastoy. Bye-bye andak ko man, tatang. Gaw atek ti di yung maipaay nga arapaap ko. Tangay sanda ka na malapdan. Sige, makamu ka. Namdi na kami ito nga rod pababasulan. Nadasana na sayata mapasamak. Gapo iti kinatangkan ti ulam. Sa anak amay sagmak, tatang. Ipasigurado kada kayo. Awit kunto ti balegi inton agsubliak dito'y lugar tayo. Ikarik day tatang. Nanang. Manang Leslie. Agyaman na. Gapot na pinaypayson timay ng sukon kanyak dito'y probinsya mi. Agpagayam ta, Angie. Kan may sa, nagkariakan ka. Sapay la kuma, tagbalin ka natulnog ka niya. Tapno daras ka makaurnong iti pagadal mo. Isir ka dagos iti trabaho inton di ka. Ikarik day tamana. Kat agyamanak man na. Awan na nyaman na, Angie. O sige, iturog mo pailaan. Ta nawatiwat pa iti biyahe ta. Talaga gaya nga impilit na Angie tinapan ni syudad na nalanda. Ay huwan nga ron barok. Talagaan natangkad ti ulo dayjay nga anak ko. Sapay la ko maa. Kaawan to ti pagbabaw yan na iti kasjay nga inaramid na. Naku matad na mabaling ko na. Tapno makatulong ak, nalabit. Saan ko man ang nagpilit ang mapa ni syudad. Nakurapayak matilang amin. Hala, idaw-dawat tayo latan. Asapay la ko ma, tasaan amay sagmak ti anak ko. Wana na. Taurek kasya anak iwinnas was kanyak na Angie. Ipatpatag ko lata. Kat urayak no kaano ti panagsubli na dito'y lugar tayo. Pangasim man ang Leslie, palubusan na kuman nga agahuyed. Marigrigatan akong dito'y. Jakon kabalan dagiti papaaramid mo kanyag. Sana balit adakkel matanti kwartaan na alam babaen kanyag. Ang pamamawi ako na simurot kan ka dito'y syudad. Agulimak ka man mat, Angie. Basol mo matlaan. Agraraman ka mat ngamin na makaadal. Idinto ta saan lang aruda nakabaulan dagiti dadakkel mo ngay paayday ta. Manang Leslie. Kastalaan ti may bagay kan katrabaho. Dagbalin a babayadan a babae. Gaputawan nalpas mo a kurso. Isu a kastalaan ti may bagay kan ka. Ha! Dita ka man langan. Nagkasang tigasat ko. Dapdapag ti babawi. Ngay may dito'y syudad. Diyos ko. Tulungan na ka makapanaw dito'y. Sigurado akas tao na yun ti panagdanda nagdagiti dadakkel ko kanya. Naimbaga orasyon ha nalanda. Ay, kas dapat kan ka, Elmar Barok. Nakapasyar ka man dito'y balay. Ada ka di gagaram. Umayak lang kung mamakidamag. May papankin ni Angie na. Saan ka di pa yung imawag ka da kayo? Saan pa'y nga ron Barok? Kinapudno na. Saan pa'y kit din na maawagan ti cellphone na? Madanagan kami para kinkwa na. Kahit ko ti mapanadyan na. Kahit ko sa pulan na Angie. Gaputa uray siyak. Madanagan na para kinkwa na. Talo talaga ang saya ti kasasaad na. Imawag ko man kada kayo. Day tamat nga ron ti kunak Barok. Ang amay kasano. Awan am mo tayo ijay. Kan may sa,
Naglawa ti syudad. Kasano nga ro na masapulam. Dakil ti kasi ti Diyos na. Padya katulungan na kamang sapol kini Angie. Kayat ko ba't laga masapulan ti anak ko barog? Ngamjak ba't kayat na may sagmak agapukin ko ana? Ipadas ko lang sa pulan nana. Nokas ka sano? Agpatulong ak kalagi ti pulis. Oray nakiwin naswas kanyak na Angie. Jakmat kaya ta may sagmak. Agyaman ak nukas na ti kapanunutam Elmar. Agyaman ak kapo iti panagisakit mulat taken ni Angie nga oray pinasakitan na ka. Sapay la ko mga rod, tamasarakam ti anak ko. Oh, anya pa lang aramidam Angie. Inkagsalan na. Ururayan da kan dagiti customer. Pangasim manang Leslie. Diyak kaya ti agsala. Diyak kayaten. Palubusan na kuman nga gawin. Di nakpagpungtutan Angie. Ala, no di mo nga rin kaya tagsala. Agpairwar ka langan iti may sa parokyanom. Sa bagay, dakdakkel ti kwartam ijay ngam iti panagsalam. Anya, pangasim, tiyakon kaya ti kastoy. Marigrigatan akon, nabambanog akon. Di ka man agarte-arte. Ala, agsagana ka Angie. No di kag tungpal iti kayat ko, makaraman ka manin kanya. Sapay na ko man, tadinak masapulan day dyan lalaki. Darasag ti pumanaw, ang mga numakamatanak day dyan lalaki. Diyos ko, tulungan na. Kaya't ko di makasubli ti lugar mi. Bakit lang? Elmar, apay nga dahil ka dito eh. Agyaman na, nakita ka. Oh, talaga nga inkarkarara ko ang makita ka dito syudad. Elmar, pangasim, masapo na makapanawtan dito eh. At namang kamkamat kanya. Ala, ubay ka. Umanaw tan iti dahito ang lugar. Ay, na yan di kastoy ang nagbambanagam Angie anak ko. Kanyan. Pakawanandak na nga. Tatang, basol ko matlang di kastoy ang nagbanagag. Naisagmakak, gapoy ti kinatangkan ti ulo. Kan gapoy di ayat ko amang gunod, iti arapap ko bumaknang. Ay, laitan ti bagbagame kaninanang mau. Saan mo na nga amo ti bagbaga magayim mo? Nagsayaat nga minti pa nagsarsarita na kanyak tatang. Napamati na kiti husto. Ay na, naimbag lakit din. Tanatiliwan da ijay a babae kan nagiti kakadwan ah. Agyaman tayo kan ni Elmar. Tain ka gumaan na tinangsapol kan ka. Wan nga rod nanang. Iso na lang tanadadaalan ti masakmaya. Awanan namnamak. Nanang, tatang. Anak. Bala, di mo sa wantikas tanak ko. Ada pa'y gundaway mo nga agbabawi. Ada kami dito'y apamilyam amang tulunggan ka. Husto ti inam anak ko. Manglipat kan. Kitagnakam kamit kuman. Pagsagana ka, taintun sirreg. May tuloy mo ti panagadal mo. At dan umda sa kwarta nga aramada manakaw. Ang yaman naglaunay, tatang, nanang. Agbabamawi ak, gapoy iti kinatangkan ti ulog. Nalapit asaan kumana pasabag kanyak ti kastoy. No nagurayak kumay ti umno panawan. Oh, kanya tararamidam dito talo Angie. Ngumisit ka dito eh. Sigo dan anangisitak Elmar. Ayun gayam. Sinurot ka dito ipakitaltalunan. Takayat ko ti agyaman kan ka. Agyaman na. Ta sinapol na. Kat nakalapsutak iti kasjay apagsapulan. Nalabit ng hinturong ti apo tinang ibabaan kanyak ti taxi driver. Iti dahi di agundaway. Iso nakita ka.
Kat, anya ti plano mita? Ituloy kung to kano ti agadal kung nadatatang kan nanang ko. Kit daw ang ti panarabay ti Diyos, Angie. Kat sigurado, makalipat kang tumatlahe. Agda kami amang ipatpatagyan ka. Agyaman nak. Gapot ta oray pinasakitan ka. Pagayam lata ti pangibilbilangam kanya. Oray kasi tinarabid mo, napataggalata kanya. Isa pa karagsakak launay, numatunoy mo dagiti arapahak mo. Agyaman nak unay, Elmer. Tiara paap kat masapul abuyogan iti kararag kan aramid. Sana masapul nga apuraan agunuden, taami na banag, adda panawan na. Alaga gayem, ditan tinagpatinggaan, di sabali man na napakasaritaan, diti drama tayo, biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Haina. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, Diyos tagina kada kayo amin.